Siphinde sibingelele emakhaya, sibingelele izinhlangothi zonke zomhlaba, sibingelele abantu abalandeli beBlack Life TV, sibingelele abantu-ke abathobeke kakhulu, abasithandayo nathi sibathandayo. Nganza ukuthi igama lami uKings Changa Kaluqa, lezi-ke izimpande zama-Afrika, kanti-ke njengoba sengishilo eBlack Life TV. Noma kanjani, masihleli kanje sizoxoxa nje, sizoveza ulwazi, sizohluba udlube ekhasini, uqaqeke ingqondo, nobe kade ngabona ngenye indlela ukuthi okay lento nansi la ihamba khona. Sikunike nethuba lokubuza uma ukuthi mhlawumbe khona la usale khona, ngoba nayo inamba iyasala phela ukuze ukwazi ukubuza ngqo. Ungahamba ukhuluma izinto kanti awubuzanga, uma ungatholi buza bese uthola ulwazi. Babungcoba sibingelele. Ya mfowethu mina-ke ngumcebo umfana kagogo uNgcobo omkhulu uMashiya amahle fuze fulela onyosi iqadi thina-ke esafaka umuneni savuka sakhwifilanga thina esitatamiswa njengabafazi asibhala ngozipho. Sengisho mina-ke unompunyupunywana ophunywa bemphethe umafavuka njengetangabala iy'ntombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa ithambo lenyoka lihlabela imzonda yahosha imali. Ngabe sehambile leyo ntombi ithi ihamba nami ibuka omunye. Ngabe sekuphelile nje ngabe. Asibonga kakhulu mfowethu ngokuphinde sihlangane futhi sixoxe. Ngiyathemba ukuthi kukhona okunye sizokuvula futhi elinye ipage. Injalo nje mntaba akukho kunye. Akukho-ke okuningi engihlale ngijwayele ukukhuluma uma sihlangana ukuthi kakhulu sibuka izinto nemisebenzi nokukhula komuntu esuka la eya la nokubona-ke ama-challenges enzakalayo. Kodwa akusali lokho kokuthi abantu namanje basenako ukungabazana uma kuthinta izinto zesintu nemithi. Kodwa uhlale nesiqiniseko wona into oyikhulumayo uyayazi uyayimela futhi. Injalo nje mntababa ngoba yabona ngesinye isikhathi ungambuka umuntu bese emva lokho uyamngabaza. Ungambuka umuntu umthathe kancane ingakho nje ngesinye isikhathi mfethu ngiyihambela ngiyifakela nje into ezincane kuvula ama-tattoo ngikhuluma nje futhi nakhona abantu ngoba ngifuna ukuthi umuntu angijaje bese emva lapho bese sondelile kumina azibonele ukuthi ngihamba ngobuhle. So ngifuna ukuthi umuntu obukayo lapha ekhaya akathathe leyo namba phansi bese emva lokho athi mkhulu before nje ngithenga ama-testimony akho ngisacela nje before nje ngithenge njalo amakhambi ngisacela ukubona nje ama-testimony akho. Ngiyobe sengimsendela ilinki-ke la azokwazi khona ukuthi angene ahamba ayobona umsebenzi wami. Uma ukuthi futhi nakhona uyanqena ubuza lezo zinto vele uhambe ku-YouTube yami ethi umcebo umfana kagogo. Into ozoyenza-ke lapho-ke uzobe usubona wonke ama-testimony nakhona lama-testimony ukuze uzowabona nakhona ukuthi a-legit into esiyenzayo siye sibeke ifoni phambi kwesikrini kanje bese senze i-referral sikhethe nombani umuntu eseke samlapha bese siyamfonela la esesimfonela khona usuyezwa-ke nawe-ke umuntu eseyichaza eseyinweba esho ukuthi usizakale kanjani. So iyona ndlela mfethu engisebenza ngayo engifuna ukuthi lo msebenzi lo babamkhulu mfethu ungaduki mntakababa. Mfowethu sibonga kakhulu. Lokhu-ke kushintshile-ke uhlelo sidwala ukukubiza nabantu ama-testimonies bezosho ukuthi ubenzeleni kwenzakalani. Kodwa kulokhu-ke siphethe abantu abathi baney'nkinga bathe bengeza ukuthi uzoThekwini bathi bafisa ukukubona ubuso nobuso ukuze bachazele iy'nkinga zabo hleze ube nekhamba. Sibingelele ngapha kubhuti mfowethu. Siyaphila njani? Injani na? Hayi siyaphila mfowethu. Mfowethu ubani lo? Mina nguNgobese, uSimphiwe uNgobese. Okay mfowethu mhlambe singakanti kade ngoba wena sike saxoxa mina nawe kodwa ake sithulele nangu ubaba uNgcobo obuthe ukhala ngokuthi abe khona umchaza nenkinga obhekene nawo sinesikhathi uzama ukuyixazulula kodwa ingaxazululeki. Yini inkinga esibeka la? Yabona nje mntakababa into engakutshela khona lento le isingishaye kakhulu. Ngidla kakhulu ngidla ngaphakathi ngoba impela ngike ngazama endaweni eziningi ngiyahluleka. Bathi kodwa ngithe mangizwa muthiwa uyezwa umkhulu ngapha eThekwini ngasuka le Olunde ngathi ngiyeza la nami ngifuna ukuzokhuluma naye nje sibhekane impela ngimchazele inkinga engibhekene nayo. Ngizoshaya nje amashophu mfowethu. Ngike ngaba nomfazi eminyakeni edlulile. Okay. Ngike ngaba nomfazi eminyakeni edlulile wangishiya. Uthe maye ngishiya mntakababa ngabhlungu kakhulu ngoba ngithi konke bengikwenza kahle. Manje uma ngabe sengishiya yena vele sengishiya kanjalo ngacabanga ukuthi awu ngabe yini lena ngempela yebo. Hayi esengishiyile-ke unkosikazi ngaphinde ngaba nomuntu futhi engizwana naye wangasaba nengane naye futhi akuphilanga isikhathi esingakanani wangishiya. Hawu manje-ke njengoba ngibhalile la ku-TV nje la sengibhalile bafowethu ukuthi ngifuna ukuzihlangana nale ndoda. Kukhona omunye-ke senginaye manje. Cha ngifuna kube ngempela lona-ke uSofa Silahlane wami. Angifuni nanokuthi-ke ngiphinde-ke ngigqemeke lento ingagqemeki. So nje baba njengoba ngizela kuwena ngizwile impela uma ngibuka imisebenzi yakho ngibonga nokunye izinto ozenzayo ngiyabona impela ukuthi hayi uyasebenza. Ngiyacela mfowethu
ungivalele nje yena mfowethu angabe sangishiya-ke yonke engiyicelayo. Yeah. So yini ekwenza ukuthi usho kanje Mntakababa? Uke wabona ngathi kunezimpawu yenza ukuthi ngathi usefuna ukuphunyuka? Njengoba ngishilo nje mfowethu ukuthi angisafuni ukushawa yini Induku eyodwa. yebo. Yazi mfowethu kunelinye ikhambi engisanda ukulikhipha Mntakababa and abantu bayalithenga ngifuna uqamba amanga ngoba nabantu mfowethu bayafika bangitshela ukuthi hayi cha ziyabuya mkhulu lapha ngoba umuntu usondelene nomuntu wami manje sengiyabona ngoba khona nje umunye usisi nakhona owake wathi uyashayeka bezama ukumthathela indoda ngamcuphela washo ngoba phela lentombazane bebelwa nje nayo kanje efonini washo ukuthi ke uzovele abe umuntu onjani lo ntombazane asho ukuthi cha wena unishaya ngesichitho uyathakatha inani lento yami mfuthu ngengiqamba amanga inawo ukuba nesichitho ngaphakathi kodwa into engidla ngayo iyodwa ukuthi awulibizi igama lomuntu into yenzayo mfowethu inokungcola ngeke ngizenqamba amanga into yenzayo mfowethu uthatha lelikhambi sengilihlanganisile bese uthatha indle yakho lo kade usumade uyikhulula kodwa ufaka uplastic noma ufaka ama gloves ezandleni bese uthola iqanda lenkukhu uthathe lo muthi uhlanganise nalo kwakho leyo indle bese emva lokho ke uthatha liqanda uhlanganisa nayo yonke lento bese ke uyalibamba uhambe uyohlangabezana nabantu la besuke behamba khona bese uyakhuluma usho ukuthi ke umuntu osondele eduze komuntu wami umuntu owenza ukuthi enobhino sino umuntu wami ngithi namhlanje akuhlakazeke ngithi namhlanje akube khona iphungana phakathi kwabo bobabili ngithi namhlanje lo muntu lo ngisho noma emcabanga akube ukuthi bayahlezi bexabana acikeke uyena bese emva lokho kwenze sure ukuthi uma uliphihliza liqanda awuboni umuntu Shuthi kahle ulibeka nje la ngoba kuzobe kugcwele abantu bese uyalidedela umuntu oyolibona leliqanda leli bese athi awu yini manje le ne relationship yabo iyoba kanjalo iyoba nokuthi yini manje le hawu ubani owenze lento le ngiyabo kuyoba ukuthi nje mfowethu uyohlambalazeka phambi kwabantu ubone zonke izinto zalabo bantu bobabili mebehlangene kubheda kodwa ngisasho namanje Mntakababa ngisho noma ungacasuka kangakanani ungalibizi igama lomuntu ngisho noma kuthiwa uyamazi wena cupha ngokwakho ngoba okwakho ekugcineni so if umuntu esondele eduze kwento yakho yena uyozibona Mntakababa ilona khambi lami ke leli mfethu engisanda ukulifaka and kuyilona ke irun into serious mfuthu Manje ngoba lokhu okushoyo ngiyambuzela nje kukhona ukuthi mhlawumbe ukhuluma ngento ukuthi bangasondelani kungabikho nje umuntu omdingayo makazama uhlanganisa into ethile isheshe phela la ekulaleni ngoba ngicabanga ukuthi inkinga iqala lapha ekulaleni ukuthi umuntu wakho ayithole emayeka nje budedengu iyalekelela nakhona uzomlala kanjani umuntu osekunyanyisa mfowethu ngoba phela ngifuna ukuthi ingazi izifike nalapha akufiki into ngoba phela kusuke sekunesichitho nje esikhona kuyikona ukuthi unesakhe isichitho osuke usifakile usifaka ngesicupho okay ngithi phela uyacupha nokucupha into yakho kumele wathi uzama ukusondela umuntu la anyanye nje kube khona iphungana athi lo sizikanti kade ngimthanda yini manje lesimo ngaphansi kwesobabili injalo nje Mntakababa ngoba khona isicupho isichitho njalo othi uma usithumela ubiza igama lomuntu lapho kusuka uthakatha kodwa lesi umusenze usuke wenze njani lapho ukhanda umuntu wakho ukuthi osondelayo mfowethu kungabi khona nje into ezobahlanganisa kube nje nokunyanyana nje kuba khona mfowethu uyayivuma konke la mkhulu ngithi ukulahleka kancane mkhulu la ngilahleka khona mkhulu ukuthi uma usho ngendlela osho ngayo ngifuna uyicacise kahle ukuthi mfowethu angifuni ukuthi ngithi sengikwenze konke then emva kwalokho sengithola mina futhi sengiba sesigibeni mina leyo nto mase ngiyisebenzisa akukho la engangiphazamisa khona phela mina ngikhipha lezi inkambu naMntakababa ngikhipha sezinezinto zakhona zokugeza ngoba ukhumbula ukuthi uma ubiza igama lomuntu vele usuke usuthakathile ingakho nakhona inyanga eningi azibatshela abantu ukuthi uma uthatha into engathi inesichitho ufuna ukugeza but la ngithi usuke vele ukhanda into yakho kodwa nakhona ngiyakunikeza into sokuthi ugeze ngayo yokususa lobumnyama lobu ocupha ngabo ngoba ubumnyama obuhle mfowethu ucuphela into yakho ngoba ukhumbula ukuthi even noma usempini uyocupha umuntu owazi kahle ukuthi uyakuthakatha ukhumbula ukuthi akuzona inkambi ezinhle lezo so kuyinkambi zokwenzani zokushaya kodwa kuyikona ukuthi awukhomba umuntu ucupha wena umuntu usondele eduze kwakho azikho zinhle lezo inkambi lezo kucupha azikho zinhle Mntakababa ngeke ngizenqamba manga angazi wena elisekaphutha yabo mfowethu engingakusho nje uma ngabe mfowethu lo engeke aze ngilahlekele ngoba yonke engifuna mfowethu yabo nje ungibona ngisukele ngiyeza la
ngizwele ukuthi ula eThekwini Yeah. ngifuna lokho mfowethu uma Yeah. kuwukuthi mfowethu kuzoyenzeka lokho mfowethu bhuti wami ngisho nje impela ngingabonga kakhulu Uma ukuthi akwenzakalanga mfowethu ngicela uphinde ubuye la kwi-Black Life uzongihlambalaza. sifisa izinto ekanje usho nje ukuthi hayi lokho abawadlala ngami Uzozibonela ukuthi amandla amalele kuphi mntakababa. hayi mfowethu akubonga kodwa nganya kwethu ngizobonga elikhulu ithemba leli ukuthi njengoba ngizosebenzisa le nduku le izongisebenzela futhi kuba ngathi nakho mhlawumbe abantu mabekudinga bakuthola kanjani. Mina-ke ngise eGoli, Johannesburg, eSoweto, opposite ama-Towers e-Orlando. eBaramole kune-laundry kuthiwa i-Madam Terrace ngaphakathi lapho-ke nginesigodlo lapho ila khona-ke abantu ngibabona khona Friday, Saturday and Sunday ngiba nebhavu ibhavu lami-ke kuwukuthi ngoba phela ngihloli ngigedla into eyenzakalayo wena uza nenkinga yakho bese emva lokho-ke ngihlanganisa iy'nkambi ey'suke y'qonde ngaleyo nkinga leyo bese ngama-Sundays ngisa abantu kuphi emanzini siyohlambulula iy'dalwa siyokhuphula nakhona iy'thunyu bese emva lapho nawe uma usuphahla ungabe usumbathwa iy'dalwa zakho ngokungcola bese-ke emva lapho ngiye ngibe ney'pesheli-ke mntakababa uyangena nje uthatha ilink uhlala egruphini ubone ukuthi-ke iziphi iy'nsuku la ngikhipha khona amakhambi ngenani eliphansi bese-ke emva lapho-ke futhi nakhona ngiba nemoto engiyikhiphayo iy'moto nje engiyikhiphayo ey'hambe ziyodilivela abantu sometimes awudingi nanokuthi uze esigodlweni uya-order ufake i-location imoto ifike qathatha ifike izokudilivela lezo y'nkambi lezo uma ukuthi futhi nakhona ubona ukuthi hayi awusanasikhathi sokulinda uyeza lapha esigodlweni uzokholektha iphasela lakho uma ukuthi uhlala ngaphandle waseJohannesburg siyakwazi ukuthi sikukhoriyele uma sikukhoriyela sisebenzisa uphepha esikhathini esiningi 60 rand 7 to 9 days 110 bese uyayithola iy'nkambi zakho bese-ke emva lokho uyacela ukuthi mkhulu bengisacela nje ama-instruction sikuthumelele-ke yonke ama-voice notes la sichaza khona ngazo zonke iy'nkambi esisuke sinazo. Nkosi yami sibonga kakhulu sithemba ukuthi nawe khona-ke okutholayo njengoba eseshilo umfowethu behlushwa yini wakhala babungcobo ukuthi uzomsiza alishilo-ke lo ukuthi umfowethu uma engasizakalanga agangwe ngaye akabuye la ezosho ukuthi ugange ngami loyo baba oyibiza ngenyanga waseGoli kuphelele nje ukuthi sizokwazi ukuyixoxa again la asizange ngizodlala la sidlalo engane zakwethu nisale kahle.